Minisita w'ihanga hawe nshonga ze byitaka Dr. Sam Mayanja atahira mu nshonga zitaka zibire zimukiriwe hagati y'obukama bwa Bunyoro NFA hamwe n'abatura bemerukera mu Nzorobi Kigaga na Kabaro mugomborra ni yemwe mu district ya Hoima. Okurugera har chairman wa Nzorobi Joseph Orama okwera rikirira kubingwa mu itaka rya siko ya Mairo mukaga ukatandika mu kwezi ko kubanza bw'emotoka z'obukama nezabahindi zijo mu merke ya Gambwa. This area is going, they are going to plant sugarcane. They have rented long ago. Now they want to come and people should leave this land. They are going to do their work here. No one will come here to say get out of this land. People were not here. People were coming here because the land was free. Like me, I've lived here for 40 years. Omurukiko Dr. Sam Mayanja yazo mu senta ya Nzorobi abebembeze bamutebezo busasi bwabo bine oburumo no kutinirira amagara gabo ahabwo barikwenda kubatuntumura hitaka. Dinu itaka lya abantu bano benyine bokurora hano. Ngoma eni utie ngompa danu eni mineno gitieka keni. Kandi nyonka MP wabo. Shalo eni MP migi. Ndirede ku defending abantu bano mpaka kusembayo. Eyikere pini aniketo kor ni danu e paka ni tushi samira jiki. Nkakura manyire. Edongo menyeyo. Abantu bano bagire itaka lyabo. Danu makakeni gitie ku ngombe igi. Baicho kwenda kubahabuza abatakai. Ramizo penjo ujuru bedo. Member wa parliament. Member mi parliament. Omukomere kisanja bibiri. Maukwanye dako wangirario. Akwena ngamata hurabo bukama bakajani emotoka na bamaye hano. Emita wasye ewinjo ngo nya askari kumutukar moikal. Ewinjo ngo nya kibino keni. Omukugamba kwe Minisita Mayanja yagira ngo President Museveni agurira abantu baho ime byapa byabusha berukwinga no mutwaro gumwe. Wakati omukumeni tewali akukoba kutaka lino ngakubiri mu ngombirimbe President abawadde byapa Museveni mbe uchapa de kakati abawadde batunda ettaka lyamwe mujeyo sente zamwe tumala ngoro ngombiri mwe kulora abawadde tebalima mukwate mukurongo wala okulumbe kakati temusigadde Yoweri Kaguta Museveni lwaki tumugamba ati abeewo So Honorable Minister tukusaba Honorable Minister wabekweyi botuke wa President tushiba President omugambe mu 2026 iwashnya oral fario kupiera leo ya Busia kusima kwa fenga Hoima wabe shifoye wanyuto ile foshma. Minisita Mayanja ngo atungire baruha ku rugo mu Bukama bwa Bunyoro burukwe hakane byo kubinga abantu nikwe kuragira polisi okwata Joseph Twegonze ogamberweho nko bire natware baruha zo kubinga abantu bitu Twegonze nawe yegambereho Omukama Solomon Gafaro Saiguru appointment yange na agimpa kukoragana with all the stakeholders including his subjects bona ni nkoro on his behalf in as far as yamataka nkubiri concern so nicho kuro muntu wakujana ga ku evicting omuntu nyintervening abangu kwetegeza ya muvinga ata itaka ubusobozi ya buihanka ubutateirweho mukama nabakyo yogama ngo nyoba nkwate nkubinga abantu no Minister Mayanja himself nkabo mu office ye kwezi 17 haliyo meeting za bakwetombo itoko kiyango wali then nyamusobora amataka gonka gakurubata namusobora kingdom ancestral land halerugira ebyarebire nibyenda kubingwa harumungemwa Nyakasini na Nzorobi Nkwachi Kigaga A na B Rugonjo hamwe na Kitagwa Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.